Maloila mali e aho e ki moelele e Tonga hono kotoa, whiawhia ke o taritari lele ki mo tonu ki ho mo ngāhi o ngongo, moe le te o Tonga ulua ki moe waka o maa ai televisoni Tonga ki he houani. I he wakaiko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. O si whakalelei i whakawawe i he poto ngāwe langalalahi e ngāhi tafunga, pe speed hums he halawaha a kolo hili ngai palapalema, ne whianga hangai mo kakai i hono ngāwe a ki. Tō otai Tongatapu ni e fuafua waka meili ke ne ahia a tongani i he ta o whaoni wana wao no pia tawhi malai a siasi o Tonga i he sāpate a koe ngai siasi mo no whakamahu inga o i whānau, teu whoto uko ia ai ngahi a ko. O kuta iei pē ngahi tala noa kehe ana iange pehe ai ta wakai ki ngahi o ngongo, me he malai o i sipotike o maa e to unga o i ea. Ka koe wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko Liliani Polutele. Na e ngāwe whawe wawe ai poto ngāhi langalahi e pule anga ki he whakalelei o i ngāhi tafunga pe speed hums ne whoto ufo au i halawaha a kolo i huike ku o si, hilia ai iai ai palopalema ne whianga hangai mo kakai o ngau ngawe aki ai hala pule anga. I hono fuafua whoto uko ia o i ngāhi tafunga koini. Ko ngai tafunga e ni whiunga tonu e moiongo apia ko Mamaloa Side School mo ia ko maulunga ko tupou. Ko ngahi tafunga pe speed humps koini, nei whoto uia i he halawaha kolo i he wike ko o si, whiunga moiongo apia ko Mamaloa Side School mo apia ko malunga ko tupou i wāno noa. Ka nei kai fuoloa hanu whakotuu mo i whakataka ngai ai palapale maia ai ngahi me anene eni ihi i he whanonga atu i he hala tupu me ngahi tafunga koe ni. Nei whakapapau i me he taleki tai wakawe whanonga aki he hala pule anga, Devi talawe mai, nei pau ke ngāwe atu e kau ngāwe langa hala ne nau whakahoko ai ngāwe, ke toi whakalele i e ngahi tafunga koe ni i he whiawhi toko nā ki. Nei te kai e mau ha halau ngā tonu kana mau tala noa i pe e mau tōru ia he osi koe e ngā wehe pōko ia o mau si o ki ange ukai ke whenā pasi mo ia ngā maheni. Pea nai whairewa e o ia o palaite o fua pakarere i mo si o i he mape. Nei mahino pe ia nei asiriko mape nei ke hui nei taha o ku ki maulunga, taha o ku ki maulalo hifo, pea te whai whoki ki ai o whai mo tala noa mo kondueta o mahino koe ai palopare ma pea mau kore rewa ke nau whoki mai o whakalere. I whai mta tau pe nei asi hake he mitia e palopare ma, pea na istoi whakawawe i ai koe ke enai mau lere pe matolo mo kondueta e pe hoi taha o mahino usai o wawe hifo ko urita to e kore pe ke nau whaka o ke whinga e pe he ose na mau nai toki ose ngā oe o ki whaka ko i po uri. Pehe e nawe mai koe ngā aue ki anu whukotu o ango tufunga koe ni i he hala pule anga, koe konga pe ia e polokala mga aue ki whalele i ai tu unga maru me hao i he hala pule anga, peo hoko atu e ni a ngā aue ki ngahi e lia kehe, ka aku whakapapau i e ni e kai ke toi hoko e polopole matatau i he ngā aue koe ia. Koe hai whakaukau nei tamata aki ai ano otu e ngai hamp koe ni. Na uai pe po kalama ko putunga we whakawhikau aku me pangea mamani oku iai e whelawe i mono holoki ko i ngahi whatukāmaki ko he halapure anga tawai ke mate ko lawe a me pangi palpare mape Pena lama pe putunga we wai pe mau hoa ngā ue ka wai e polisi me tai hoa ngā ue te wai road safety task force.Ena whai pe mau consultation ni ki community kawai mo ngahi ako. Ai au tānaki mai ai ngahi fien ma uwiviri pia whingai ati te pangtokoanga rewa hei pangkeo whakapaanga ngahi ngā ue koe ni. O lere mai he tau kōsi
e kakatu e kisanuari pia hau ki palapare ma koe ni e ongo foi hampu koe ni koe ki palapare ma pe i he drawing pia nai fai si o ki ai pia mo ni bene ai ki palapare mai i he mape pia nai fai si o ke o mau whakarere i pe i he uite kohosi pia fai kore ai pe ki he konkreta ke nau ngau e mai ki ai o au weka tonga ku ilele yang i he po toko naki. Pehe e lawe mai o ngā whakaamu e lava ke hoko lele i ato ai pē ngā au i he lorotonga ni. O ne kole ai pē e whingawe aki whaofi mo kakai e whanua ke lava ke ola lele e ngā au i he whingawe aki mo i kakai. Kore whamoe more atu pē ki he kakai e whanua ko i ki tōna unau koe ni he mo whai ham koe ni. Nā he haupo pē ia koe ke mauako me iai. Pea ko os whakalere e ngā au e koe ia. Pea koe mea lele i pē ngā au e aki. Koe kore atu na mau lawa pe na mau ilo i pē paloparema ka pea whai e whainga ki ai. Ka nai koe wawe ange i he taimi koe nai asi ake ai i he litia. Aia koe sio pē nia, koe kore pē nia. Mea lele i pē ai. Koe i wilahe litia ka toi whakakau pē mua mo ki mau tolu ai ke uhi ke mau. Tau whika ni aki beki he whaingofua ange ngā ue. Ka koni lahi api toini ka ki mauto. Ka koe kore pēia, koe whamore more atu e tono no, ko os whakarere. Pea mua tau whi ngāwe aki wāo whi ange pēke tau lava pē o ngā unu pē mo toi whaafo whange ngā ue. O mahina ko ngā wene o whakatau mua pe ki he whainga ke te malupangi ai whewhenonga aki i he hala pule anga. Ka i e ne hoko ke ne whakawhi atungia ai hala whanonga ai ngā himea lere ni ihi. Na ia tokanga i ka kai toko lahi e whanua ke hi koe maalunga pe fu maasila i ngā hifo i tafunga koe ni o whakatupu mau ki ngā himea lere e ni ihi. Ka i he wawe ngā hinga aue pot ngā we, me kau ngā we langahala, ne lava ai o veteki ai palopale mani i he whiawhi o ke ko si ke lava, whakakato ai ngā we ki ai kai ata ke kakai o whanua ke naunga e aki. Kua tae Tongatapu ni e ulua whi i hono taritali o kau whalau ewa mei moli i he ngahi waka meili. Heli ai tō ota i he wafo o nā he pongponge ahoni ai fuafua waka meili, kei tō ota i tonga ni he ta o whaoni, wanoa wano. Koe waka meili eni i loa koe Costa Deliciosa, me i Itali, ne whanonga mai mo ene kaupā sese e hua whe tupu. Ne i he wafu nā i pongponge ahoni, ai whai o ngongo ai whaleni, li te atau kapo o ne toko mai ai o ngongo whamumui taha e whalau mai ai waka meilini. Nā i kai hapalo kalama taritali wha ofisiale ne whakahoko i he pongpong o e ahoni ki ono taritali aki o e ahi mai e fuafua waka meilini ki tongani. Ka na i he wafo wunua a milista o put ngau taki mamata se misisika ke taritali e kakai whalau ewe wani ki tongani. I hono whakaike eke e heo ngonga le te o tongani pihea e sika, ko whainga maali e lelei eni maa tongani ke lalangai e tupu whakaekonomika e whanua. Motokoni ke hono whakaivia e kakai ke nau mo ui longo mo ui hono whakamaa e ātakai o tongani. Ko ene tokanga, ke toi tokanga nge kakai i hono taritali o kau whalau ewa o ngau ahia a tongani, a ke hono tauhi ātakai ke maa mo whakaofa. He ku whangata ngai activity mo ngai mea kon koe te tau lava o whakahoko i he tau i he loto whanua. Pe si pe mo u event ia mo ngai activity ai koe whakamu ke whai whamapopo ki ta whakone o cruise ships ke tau turi fu ato ke tau whakamu. Lolotonga eni i he tawhaaki ke no whakaivia ngahi business tau taha, ne whakahai e he toko ua mi he ngahi ngau e whakamea a, si a ola tangifua mo whapiola nani seni, a ena fia i whainga maali e oku omi ai e kau whalau ewa ki tongani, o whakatau atu e nau ngahi koloa, i he mahino koe taha eni i he mauanga pa angalelei ma aho nau whamili. Taine mea whawhiawhia bit, koe o hange whake tau mai waka meiria ki tongani ki kau ngai whamea, koe tau mai waka aua fua niu he kuonga koe. Koe
ko ne to ta upe hava meli ku hange ko ha to ha u ha ko ke ka ngo we po pe do pe ta mai va meli ko ki Tonga ni ku ho fi abito e ka ngai famia ko smai no pe ko a ho ni a o ma wa se ni o neongo ku ka ke fulahi fe va meli Tonga ni ka ko ni taimi ko ka wa va meli ko fra kolo abito ke mari wa tau kosi na kai ke lahi ngai va meri na nau kanseli pe a si abdo pe va meri na tau mai ka kamata le tau ngo kamata ni tau ni ko fofo va ka en ke pe ngai falo lahi pe ki to ngai ka nganga we frata ko ni na famia ke o te na foi ko mi eno ma we ma moi hoko lele atu pe no ngawe inga tare ni tiko noku mau pe a lele ka mautolu lele ke family lele ke kolo ka pe ki he fonwa foki pa wa te tala mono ke tonga ko tope ke mo kau mai tau fe popo wa ki mo kau mai hono lele ai tu wa ki ka ngawe famia ki he kau folawe beba kai kehe ko folau mai eni ki tongani e Costa Deliciosa hilia ene ahia a Tahiti Falanse mo apia Haamoa. Tene mawahe pe me tongani e taimbalu e fiafini o whakatau mua ki sova fisi. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko alu itea tau kapo. Ko toi Filipe a whaiwhekau sai a whapuia ki tatafu koe Palestenia o siasi tōkai kolo i a Kalaisi. Kono toi Fili eni o tatafu lorotonga i konferenisi e siasi a ia ne kakato i he whalai te wike ko o si. Ko e Fili ko eni o tatafu, tene toi tataki ai e siasi ki he tau e tolo ka hoko mai. Lorotonga ni ne toi Fili mo whaiwhekau sia o si pitakawa ko e sigaritai lahia o e siasi. O ku te peke puke mo whakailo ha taha pehani ihi o whikau aki me whana ne hoko i Utah, Amerika o molea ia mo uie o matapule Tonga wike ko o si. Ka o ku kei hoko atu pea whakatatolo e kau polisi ki he kawingani. Petipa Lake ilo lahia mo e whamumitaha i e tala noa kuhia. I he hili e whakatū tāmakini ne toko lahia e kakai Tonga mo i ngahi maheni o ngō pekiani, ne tuku atu e nau fie kau ngā mamahi ki he o ngō whāmili, mo no wahe atu e he o ngō whāmilini e nau manatu me lie ki he o ngō pekiani, mo i kei tae amenikina pe kia te kinau tolu, ai me a kuhoko. Ne whakaha aki e heni ihi ne nau fie kau ngā mamahi ki he o ngō pekiani, e nau whakotuu ai whenga paanga i he interneti i loa koe GoFundMe, ke tokoni ki he whāmili o ngō pekia mo e na whānau. Ko ngō pekia sione watu vei o iai hono whoha tau taha, pea ko vai atu liki hihi whō o iai ene whānau e tahaua mo ene si isi taha o ku kei pepe. I he whakamatala ko tuk mai me he kautaha o ngōngo Amerika KSLTV, ne pehe e ni ihi ne nau i he whakataha anga putu ne whakahoko i he wike kua o si, ne kamata ai ta e mahino aki i loto he whale whakataha anga ai siasi pe, lolo tonga ai putu, pea alo atu ki ai awatu vei ke veteki ai palopalema ko ia, o iku ke nau hiki atu ki tua me he whale whakataha anga, o hoko te ta e mahino aki i tua. Pehe e tae whāmili o tuliki hihi fo, na ane hu taim nou pe ki tua, mo o ngona mai ai pā ai me a whana me tua. Kai ke he neongo eni, ka o kei hoko at pea e whakatotolo e kau polisi, ke ilo e tupu anga mo tō taha peni ihi, na e whakahoko ai ngāwe pangoni. Ma ai o ngonga le te omo televisione Tonga, ko au Peti Blake, ilo lahia. Pea kua ka matai teu mo e ngahi lesisita e whānau wako ki he tau whakahako wana wao no, pehe ki ngahi malanga sāpate ako e ngai siasi, ki ono whamahu inga mo hu whia ai ai ako ai whānau, teu ki he utu tau ka whai i e malai o e ako whakatemika. Ne tawhi malai ai e siasi o Tonga i ngahi o wao malanga sāpate ako, ai ngahi siasi i he sāpate ko o si eni, ka koe aho mo momeniti eni, o kutukutaha i toka ngai siasi ki hono whakaloto lahi, mo whakamama aki wholofola e o tuai ata mai e whanau, keuhi koe wā i halawhinga ta a tēnā whanonga i ai, ta te whito eni i he whekumi ki he poto mo i ilo. Le te atau kapo mo i whakai ki.
Na e mea I he o wau malangani e tamapili ni skalauni tupoutoa ulkalala. I he o wau malanga se aso Tonga I he whale lotu kili kali, ne whakaloto lahi mo whamama whai ai e he whaiwhekau to ke tāwhike mafi, ke mātoa tauhi whanau o siasi, e mahu inga ke a koi mo whakahino hino I nau whanau me e nau kei iki, ki hala to tonu ke nau whanonga ai. Ka, ke tau te whitono teke mo whakaivia ki nau tolu, ke malae pe tale niti o nau manako ki ai. Ka koe whakakau-kau. O e whakatupuriri, I he te whinga e kita ke sio kita manako he, sio he kauloe a mo e nau waherere ipa te teke te ki tamasi I ke alo o a kauloe. Wakai tau kai kene fulawa le rei mea kai whai. Ka koe whakakau-kau ia, o te ke whakatupuriri ki ho whanau. O e whakatupuriri ta ka nau tolu. He kui kai koe mea e tau moa ki e nau mo'ui. Foi mea e pē tolu ke tau whai. Tau tolu mātua, ai tamai tokoni ki he tau whanau. Uloaki, tau talanoa ki he tau whanau, kau ki he ngahi ngāwe ai o tua. Tokona whaka rea whai ngofua, lau e Tongatapu. Tau lau e Tongatapu he koe mea mau e koe, ai nau e o tua ke mahina. Tau ko sea pe tau porkalam ke koe si fita ke lau wha. Ua, tau talanoa ki he o tua, kau ki he te whanau, lotu. Lau e Tongatapu, lotu. Ko hono tolu, hoko koe si pinga le rei. Tau tolu mātua ki he tau whanau. Hako na ki I ai tamasi I e hala o totonu ke ne aluai. Taka hoko ia o motua. E kai tene foki me ai. Nai hawha o ofa I whare lotone a ngahi lanu ke o ngahi ako anga I tonga ni, I he mahino na e tuihen I he whanau e ngahi te unga ako o e api ako te nau ako I he tauni. Na e kau ki heni mono tui e ni I he ngahi te unga kauni me he lava mea ko nau mau me he ako. Lolotonga e ni ko teu atu me whanau ako I ngahi siasi, kau kia e siasu Siliana tau ataina o Tonga, mo sias katolika, pehe ke sias konistu tone o Tonga, e no teu I o ngahi hiwa whakawaha ale soni ke whakailonga I aki a sāpate ako o e tauni. Aia ko sāpate ko e ni, ko Siliana tau ataina ia o Tonga, mo sias konistu tone o Tonga. Kai kehe, ko kamatai pe he wikene a leisisi tai whanau ako ki nau ngahi api ako taktaha, tau te whito ki ngahi ako a siasi. I kai ngatai, ko ngā unu me mātua tai whanau o whakamā opo, mo tāna ki e ngahi nau wako e nau whanau, ko e teu ai whoki ki loki ako I he tau whakaakofo oni. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko ritea tau kapo. Ko e une o ngongo whakaloto whanua ia ki hoani ko ngahi o ngongo me malai o sipoti, hoko mai a mō pie a orie. Maloma tau ki whilonga ki koe whakaini ki he malai o sipoti. Hiva, musika, koe ian koe opera, pēnā hiva whaali ani whoki tāpuni e whiahi olimpiki koe wa. Koe sipoti pia. Ko e wakailema ene ki he tuunga o e ea, I hona tuku mai me waa wakai matangi a tonga I whamoto, whakahoko atu e Gary Vite. Kai lere ki moto ke tau whamitala ea koe ki e pēpini, wakai koea ki kala noa lalahi koe whamitala ea. Pato ngai anga I aho koea ka hoko mai, e ne ke ahi a altama kuha, e toka he kotoa koea tonga. Mahu inga o pito ni tāna ki koea vai, e whenga maari e koe ni, pato ngai angi, malama ke pere pera whoki ngai hala koea ki ka, e he vai kai ni koe ni. Me he imisa te laite koe aho ni, me ke tau whiao mai ni te toka me he ria koe a hapai, pa pehe whoki ki he onga liwa, ni whai whanonga mai aho ni. Koe marunga taha koe ia whao hane, re koe te ria koe a hapai, o te ki he ringita e whano, he aho ni, e ria koe ia o Tongatapu e wane lang be ke alomari, tu ke hangi pe ai me au kia, te whai whanonga mai e aho ni. Whaitokanga koe ngai vai whanua, o kei tūpea whaitokanga ualahi, pa pehe whoki tāwhia, ki he vai whanua koe a ngani hua. Wakai koe ki he
paitokanga ki ngai poitahi o ke tu pia paitokanga hako. Pe foki whaere tokanga ke whakipapai i he potahi ko ia hapai, Tongatapu e ua tere ki tonga pe tere ke lau. Pakai ko ia ke o tonga he ne whae whanonga ko ia aho ko ia nima ko ia ka hako mai patonga iangi me ke toka pe au tanga ha tau e ia whae whanonga pe o ki he whae singa ko ia pikeni. Whamatala ea ko ia ki he whia Filipe a moi pōni, me mei ke lahe pipenga maari, ki uha, e ia ko ia pai, wa upa pēwho ke ngoni wa. Mahi e ria ko ni ko wan mai a pēm i me ngata i e ria ia ko walahi, i ni whae whanonga e. Malu alo taha ko e whumawhana, ki au ke tirisio i siase tōmu, e ria ko ia Nuku'alofa, Tongatapu, pēr mo e wa, e ria ko ia o wawangu hapai au pēr tirisio i siase wanima. Ngoni wa, au pēr tirisio i siase maoni. Ko hawi li e me te hoko te hako pape, tere ki tonga pe me tere te lau, au mai ki Tongatapu e ua pa pēwho ki a pai, au pēr ke maritahi wanima ki e houa. E ria ko ia o wawangu, me ko pakataha li o pēr ki e maritahi taha lima, e houa. Ngoni wa, me ke angi iki pe, au ki e maritahi e ngofuru ki e houa. I ni whae whanonga ko ia pongpongi, i me ki kei nofo pe al tamatuha ko ni e ria ko ia o hapai, wawangu pe ngoni wa, lahi penga maari, mi ko lahi peke au fia, ma whaki uha tu moto, malawa peke lo lahi a ngai kai. Ko marunga taha koe whumawhanau ki tu risio sase tō noa tau te whitori e ria ko ia wawangu, ia muha pai, a pēwho ki Tongatapu pe ewo. Me te au ki te risio sase wahiba, e ria ko ia ngoni wa, a pēwho ki te risio tonga, te risio lau. Ko hako, i whae whanonga pēr pongpongi, e ria ko ia hapai, pe pēwho ki Tongatapu pe ewo, pe pēwho ki te risio tonga pe te risio lau. Ko hawi mi me ke mamalo yange, e ria ko ia ngoni wa, pe pēwho ki wawangu, au peke maritahi taha nima ki he wanoa. Taimi ko ia i tahi, mai toka i tahi e osmi te hofuru pe me he hiwa ki e poni, tau maari e ki a hengi i he osmi te wanoa pe me tolu. La me mahina e hopo la a pongpongi i he osmi te hofuru pe me he ono, e hopo mahina i ospuata pe me taha ke poni. Whamatala ea ko ia ke aho i nima ko ia ka hako mai ki Nuku'alofa, patonga iangi, me ke lahi awa ia pe pongpongi, e ria ko i ni whae whanonga koe me pule lulu, ki tōna ko ia ke ni, e lahi ang pē ki ai whanonga maari ki uha, ni whae whanonga koe ia. Marunga taha whumawhana, mea piki te risio siase wawalu ki e tō noa. Whamaloa te mumea mai, mumea. Gary Vita ia moi whamimi taha i to o ngā oi ea, ka tau toi wakainge pehe ki ngahi ulo i a ngongo. O si whakalelei i whakawawe e he poto ngā ue langalalahi e ngahi tafunga, pe speed humps he halawaha a kolo hili ngai palapalema, ne whianga hangai mukakai i hono ngā ue a ki. Tō utai Tongatapu ni e fuafua waka meili ke ne ahia a tongani i he ta o whaoni wana wao no pia tawhi malai a siasi o tonga, i he sāpate a koe ngai siasi mono whamahu inga o i whanau, teu whoto uko ia e ngahi a ko. Mo e kakato i peia o i ngahi o ngongo mo i le tio kai o maa i televisoni tonga ki e houani ni whika amo, me o taki kotoa ato peia ki lato whane kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai, ka mō mea. Good evening and welcome to your news in English with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin tonight, speed humps on Waha'akol Road gets urgent fix after installation issues, and Reverend Saya Fapuyaki Tatafu re-elected as president of the Tokaikolo Iakalaisi Church. We'll have these and more stories later on in the bulletin, with the latest from sports and the latest weather update. Now for the stories in detail, I'm Vaifunoto Paula. The Ministry of Infrastructure, Moimoi, has responded urgently to repair the newly installed speed humps on Waha'akol Road last week after issues were identified with the speed humps shortly after they were installed. Popua Aho reports.
These speed humps were installed on Wahakolo Road last week near Mamaloa Side School and Tupo High School in Wānoanoa. However, not long after they were put in place, a number of vehicles faced issues at the speed humps. The director of the Land Transport Division at the Ministry of Infrastructure, Tevita Lavemai, confirmed that the contractors who carried out the work were required to return and carry out further repairs to the speed humps on Saturday evening, making the humps less of an issue for drivers. Lavemai said that the installation of these 2 speed humps is part of an ongoing project aimed at improving road safety and efficiency. He added that the works will continue in other areas such as schools, so the public can expect to see more of these humps, but Lavemai said assurances had been given that the same problems will not occur again in future projects. He said they are hopeful that the work currently underway will continue smoothly, and he called for close collaboration from the public to ensure the successful completion of the work through collaboration from the community. The 2 speed humps on Wahakolo Road are intended to improve road safety, but when it hindered the movement of some smaller vehicles, there was widespread public concern to the seemingly excessive height or sharpness of the speed humps, which could cause damage to some vehicles. However, thanks to the prompt action of the ministry and the road construction workers, the issue was able to be resolved quickly. The Costa Deliciosa, the first cruise ship of the year, has arrived in Nuku'alofa this morning carrying over 2,000 passengers, marking an exciting milestone for Tonga's tourism sector. The arrival was celebrated by local artisans and tourism officials, all eager to promote Tonga's local products. Lydia Tongatapu was at Vuna Wharf this morning and will tell you more on that story. Tourism Minister Semi Sisika welcomed the ship's visit, acknowledging the growing importance of cruise tourism for the kingdom. In an interview with radio and television Tonga News, Sika expressed optimism about the future, stating that there's still much work to be done in enhancing the local infrastructure to better accommodate tourists. He emphasized the critical role tourism plays not only in promoting the national tourism sector, but also in boosting the country's economy. Tonga's local artisans also shared in the excitement. Siaola Tangifua and Fabiola Naniseni, 2 of the many handicraft vendors on hand to greet visitors, spoke about how this event was an important opportunity for their livelihoods, as the arrival of such large vessels helps drive sales of local handicrafts. The Costa Deliciosa made its way to Tonga after stops in French Polynesia and Apia Samoa as part of its 142-day world cruise. After departing Tonga this evening at 8 p.m, the ship will continue its journey to Suva, Fiji. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lydia Tongatapu. Tato Kaikolo Kalaisi Church has re-elected Reverend Saya Fapuyaki Tatafu as president of the church. Tatafu was re-elected last week during its church annual conference and will lead the church for the next 3 years. Meanwhile, Reverend Siausi Pitakava was also re-elected as the church general secretary. The church annual conference was held last week and concluded on Friday. The families of Sione Vatuvei and Vaea Tulikihihifo, who were killed in a shooting outside a Tongan church in Salt Lake City, Utah, in the United States last Wednesday, have spoken publicly about their grief and shared cherished moments of the 2 men, as the family comes to learn with the sudden loss of these 2 fathers. More on that story with Betty Blake Ilolahia. Vatuvei was a father of a 1-year-old son. Tulikihifo was a father of 12 children, with his youngest just 5 months old. The families have set up GoFundMe pages for each family to help cover funeral expenses and provide support for their loved ones during this difficult time. According to U.S. news outlet KSL-TV, members of Vatuvei's family who attended the memorial service said a fight broke out inside the church. They said Vatuvei intervened in an attempt to de-escalate the situation, which then moved outside to the church parking lot.
Meanwhile, Tulikihifo's family said he had stepped out to the parking lot to retrieve baby formula for his 5-month-old during the service. Minutes later, gunshots were heard outside the church. Both men were fatally shot and 6 other people were injured. Police say the investigation into the shooting and those responsible remains ongoing. And preparations and student registration for the year 2026 have officially begun as churches across the country marked Education Sunday, highlighting the importance of education and encouraging students to prepare for the new academic year 2026. Tonga has more. The Church of Tonga led Education Sunday services last Sunday, with churches dedicating the day to focusing on the spiritual and academic development of children. Sermons emphasized strengthening young minds through the Word of God, especially as children face challenging paths in their pursuit of knowledge and learning. The Crown Prince, Tupoto Ulkalala, was present during the service. Speaking during the Church of Tonga service, Reverend Dr. Fikemafi urged parents to teach and guide their children from a young age to walk the right path in life. He stressed the importance of supporting and empowering children to pursue the field or talents they are genuinely passionate about. Reverend Dr. Fikemafi cautioned parents against forcing children into career paths simply to meet social expectations, saying this often creates confusion and frustration. He outlined 3 key responsibilities for parents: to regularly teach children about God's values such as love, patience, and kindness, to continually pray for their children, and to be good role models through both words and actions. The service was marked by a colorful display of school uniforms as students attended wearing the uniforms of the schools they will enroll in this year. Graduates were also present wearing their academic gowns received upon completing their studies. Meanwhile, students from various churches, including the Free Wesleyan Church of Tonga, the Catholic Church, and the Church of Tonga, are preparing special lesson-based hymns to mark this year's Education Sunday. This coming Sunday will be observed by the Free Wesleyan Church of Tonga and the Church of Tonga. In addition, registration for students at individual schools has already begun this week, particularly at church-run schools. Parents have also started organizing and purchasing school supplies as families prepare for the start of the new year academic year. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. And that's it from the local scene. Sports is up next after this break with Pierre Ollier. Stay tuned. Ceremony will take place at Milan's San Siro Stadium on Feb 6. Americans, and that's sports news. There was sports with Pierre Ollier. Now looking at the latest weather update issued by a meteorologist from the Tonga Met Office. Welcome to our weather forecast for today. Here is our main story for this evening. We expect a trough to rise over the areas of Tonga for the next few days as we're moving along this week. And also please take note to collect more waters around that time, and also a muddy ground conditions are likely to occur around Tonga in this week. By looking at the satellite image for today, a trough lies over the areas of Hapai, Vava'u, and also extend up to Nuku'alofa and Tongatapu. A rainfall of 40 knots was recorded from the areas of Hapai as we came along today. And also the areas of Tongatapu and Ewa was mainly fine apart from cloudy periods. Here is our morning
For this evening, a heavy rain warning and flash flood advisory remains in force for the newest land areas. In the warning for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for Ha'apai, Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. By looking for the next 5 days for Tonga, we expect the trough to rise over our area as we're moving along this week, and also expect this week with occasional rain around our areas. Here is our forecast for this evening and tonight. We expect a cloudy condition with showers of rain in the areas of Pai, Vava'u, and also the Niuas, and heavy at times as we're moving along tonight. Tongatapu and Ewa expect to mainly fine apart from cloudy periods. Lowest temperature for tonight will be around 23 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, and 25 for Vava'u and Ha'apai, and also 26 towards to the Niuas. And also, please, we expect the strong wind to prevail over the areas of Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters, and also Tongatapu and Ewa, and also Ha'apai, with a maximum wind speed of 25 knots. Moderate winds towards to Vava'u with a maximum wind of 15 knots, and light winds towards the Niuas with a wind speed of 10 knots. Moving along for tomorrow, we expect cloudy conditions with showers of rain and possibly heavy at times for Ha'apai, Vava'u, and also the Niuas, and mainly fine apart from cloudy periods in the areas of Tongatapu and Ewa. Maximum temperature of 29 degrees Celsius towards the Niuas, and 30 towards to the areas of Vava'u, Ha'apai, and also Tongatapu and Ewa. 29 degrees Celsius towards to Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. Strong wind will also prevail tomorrow to the areas of Ha'apai, Tongatapu, Ewa, and also Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters with a maximum wind speed of 25 knots. Fresh winds towards Vava'u with a wind speed of 20 knots, and moderate towards to the Niuas with a wind speed of 15 knots. Here is our tide predictions. Low tide will be at 10 minutes to past 9 p.m. this evening, and also high tide will be at 20 minutes past 3 a.m. tonight. Sunday moon sunrise will be at 10 minutes past 6 a.m. tomorrow morning, and the moonrise will be at 1 p.m. about tomorrow. From the 5 days outlook for Nuku'alofa, we expect cloudy periods for tomorrow, and also from Wednesday continue up to this weekend we expect an occasional rain for Nuku'alofa. The maximum temperature for this week will be around 28 to 30 degrees Celsius. Thank you for listening, and good evening. That was your latest weather information, wrapping up your English news bulletin with Radio Tonga for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Speed humps on Vaha'akol Road gets urgent fix after installation issues. And Reverend Saya Fapuyaki Tatafu re-elected as president of the Tokaikolo Iakalaisi Church. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Have a blessed evening.